kan voi mai meng kan kan zulu chu cher don lo kan ti to kha ti chuan in chumi chromosome chu chuan DNA tam taka oma DNA tam taka oma ti chuan in chumi DNA chu nucleotides billions of nucleotides tam takin asiam ani chu ti chuan in chumi nucleotides chu chemical strang na asiam ani a hei kan huang hian DNA hian code pali ne ya chu ATGC te pon ti ta ma se a code sequence en anglawa mishinga zirin okay ma chuan a danglam te ya nang mani a chuan AGTC te pon ni mai a sequence kan anglo klo ni chu na tinge enge ka soita han kan lu kir ka ti chuan kan nu enge DNA code sequence hi kalo pu ni mai the ka sama hian kan the ti mem na tinge email that deu big na tinge email share deu big na tinge vun rong eng deu big na tinge vun rong dak deu big kan ti chuan khami sequence zirzel khani don ti na ni chu na tinge a chenan mi ta thata na tinge a chenan mi ta chiat ngal an pian ti ta te kan ti chuan hemi sequence chemical sequence code palia zirzel hi ti na ni chu kan the thiam tu rangai la ti chuan chu ho chu adenine kan ti te thymine kan ti te guanine kan ti te cytosine kan ti te ti na ni chu chuan soyang khan a mishing a zirzelin chemicals in hemi a code hi a sequence a kalpunga hi ain anglo entina ke ma chuan ATGC lo ni ta se sara thana chuanin AGCT te pon dei thei ti na ni chu chumi ni wang ne he ke ma ka che deu le ka ani ke ma asa tha deu le an de bo kha a sequence a zirzel khan kan DNA sequence a kalpungo a zirzel khan ke ma ni ya arun lang chom ti na ni chu mini wang ne a chenan chi sela a chenan chi selo chumi taka chumi DNA ti chi sela tak tura chu Eplimo hi ni ta ti na ni chu kan DNA a chi selo omlai te kan DNA a chaklo omlai te kha kan zu che thena tu chu hemi Eplimo hi ti na ni chu kan the thiam ke mani tak sa chunga chemicals oma kha khoilai hinge thalo khoilai hinge chemical hi tam deu big khang ho zu che thena tu ra kha Eplimo hi ti na ni chu mo man ruwa ti na ni chu chuan next chuan hello en taila hi chu kan mit anga lo ai taila kan mit chung ai kan mit poi so yang khan DNA hlom khom ve kai ka kut zong te ta ka sam zong te DNA hlom khom ve ka ni chemical hlom khom ve ka ni tiang khan chemical sang kha ti khan en re ka chen ang khan ve ti na ne chu anin re kwal ve ti na ne chu ti chuan hei variant ka ti chuan sang soi na ne me ta a chemical reaction a zir khan a chemical chain a zir khan enge akal enge ama a DNA sequence mo akal phunga zir khanin mitchisel te kan nei don chu tak chu ke ma na he Eplimo kalka kan riat poimo tu taka chu ni ta ti na ne chu nang ma mi ta khan enge I thil chisel lo ommo nang ma mi kha enge mi thui chak lo em ti zong kha ti en ringot chon kan mi thi a riat thelo tro a DNA zong kan zurit thelo entinge akal entinge chemicals kha a sequence kha de kan zu riat thelo ni chu mi riat theina tu chu Eplimo hi ni don ti na ni chu a fia tu ra khanga yang ke chuan epigenetic kan ti chuan soita ang khan a DNA sequence a DNA kal dan phung pa ngai kha zu siam rem lam panga ni lowa a om sa kha siam rem theilowa DNA sequence ka chu angai reng don ma se DNA che vel mo abul vela chemicals thil khengina DNA ngong tam tak azun bel tu ra kha ve na tu azir chena kan ti to kha to yang khanin he tiang lai ka heroin hu thei chuan in hu thei tu ra ngai taila he tiang lai ang hi a DNA te kha ni ta ni he tiang lai hi nge kan zu soi lai bra chu ni ta ti na ni chu he tiang lai asir vela kan DNA ti che thei tur thil chemical reaction zu ti bo te tur thil sang kha azpui tur tan he Eplimo hi poimo don ti na ni chu achan chu soeng khan DNA hlom khom DNA tanga siam chu ani wangin khami DNA chu han eng thil thalo nge om eng thil nge chemical reaction eng danglam nge om ti kha hriat theina tur chuan hemi Eplimo hi ngai ni chu tro soeng khan mi chu tiang kam hu thei nge mei ka kut te po kam hu thei nge mei ma se ka kut chunga te ka mi chunga te ka lei chunga te ka chunga te ka ko chunga the eng thil thalo nge ka sel sa khan eng thalo nge om ti kha ka zu hriat thei lo ni chu mi hriat theina bul pui ber chu Eplimo hi don ti na ni chu mo chuan epigenetic modules kan ti ta modules kan ti chuanin thil danglam thil in thak danglam soina ni ta ke mani so yang khan kan bul thu thi adanglam ve the ni chu no te kan hriat thiam thei dan tu chuan kan pian ti ra tang no te kan ni reng lo tro kum khat kan ni reng lo heta kum som pali kum som panga te kan nia ente kan enge mi tung tak chuan ei eta zak mul te kan lo nei chan tro be mul te kan lo nei ya kan pian phung te kha
adang lam bezel ani chu modulation chu mai kan the thiam em mani bul thut kha dang lam bezel ti na ni chu engwangin mo kan ti chuan ke a fialo do la karon soyanga ke kan thil e in na tangte ke mani na nge zel kan zu ka wangte drugs kan lam la sap lu tu wangte ale lo ke mani a har sana tam tak om wangte thil sang sang ani thei lungai na lungai na tam tak kan nei wangte po ni mai o rilu lampang si selo na lampang awangte po khanin ke mani khan dang lam na sa tak kha om thei ti na chu mishinga khan kan the thiam turanga ya tro chu epigenetic module kan ti chu ni ta ni o ke mani bul kha dang lam bezel ti na ni chu ithil e ina zirte ithil lak lu zirte ithil ngai to zirte ti na ni chu kan the thiam kan bul thu kha dang lam thei ti khan han the top phot me epigenetic module hemi wang hian ke mani apo tro mi tam chuanin nge in te kan in zoom lawa athen phei chuanin nge zial chung cha te soi tai la tabako lampang mo zuk le hom te po kan in zoom lo ni tro kha wa hang kan tak sa te si se lo na tam tak ho ma nge chuap kan sar kan tiang chi te chuanin heta nge lung lampang thalo kan tiang chi te okhok lampang thalo kan tiang chi te kha tam tak kha kan thil e ina zir khan a hong ve thea chumi pia lampang a chuan soi ang khanin thil e in ringot po ni lowa thil kan nge tu zir te khan kan tak sa hi a hi selin a hi sel lo the ni soi ang khan thil nge tu ringot khan ik thunga khan chemicals bol lowa kha ain rek thina ni chu wang cho thei mi tam tak thil ngai tu na sal tu lungai na lungai mishing lungai lu tuk chu an che roi thina ni nge cho e thalo ai pun nge ahong ana zo ani chu mo khang ting che khan ke mani khanin hong tam tak in khak dang lam tap tak kha om theya chu kan zu si se lawa chu entia khak dang lam tu nge ti kha kan zu she vek thelo ni chu mi a she na tu chu kan soi lang eplimo hi ni don ti na ni chu chuan hey tuna karon sei song khata hina tel veka find out what are the variation in your genes and choose the right solution to get rid of the problem how tinita chuan ke mani thil sang ke mani bul thuta thil sang lo in khang dang lamate chu ke mani a har sa sang o kan taksa har sa sang lo o mate chu entinge kan sut kia nang mo enti a solution kan zo da enti kan sut kia nang entinge kan ti thatang ti kha zanina kan soi ber tu chu ni a chu kan soi fo thin ang atan tir ranga age topic atanga kan soi ta kang khat eplimo khan di don tin ani chu nangma taksa eta ipum pu khan enge thil thalo lo om ta se i cells pakhat emo dna pakhat ka lo thalo om ta se kha isu she thei do lo enge apang char chon cho te po i choi te po la tui mai thei ma se ta kum thum kum nga kum som nu achon kan sara kha chang lawang ti soi thei me lo ni kha zu she na tu chu mi eplimo hin di do tin ani chu ke mani bul thuta dang lam oma kha kan shet kha poimo ta se tin ani chu kan thiam chumi chu entinge kan solve fang entinge ange akong entinge ke mani kan lo in venang kan ti chuanin eplimo hi a solution ani personalized lifestyle modification using genome metabolic analysis tini chuan sei tang han genome metabolic analysis kan ti chuan metabolic kan ti chuanin ke mani chakna mani chakna ti taila nge mi zo tong chuan timurain ti topa masek nge sap tong chuanin convert our food into energy tinia metabolic condition kan taksien chakna ma mo ne chu mishing chakna ma mo kan omlo living beings thil nung shim chuan chakna kan ma mo vekani chumi kai ke mani a chakna omakha entinge I kan zu shiat thang khoila nge chak ulai khoila nge chak lai ti kan zu shiat kha ngai ni chu entin ma kan zu shiat thelo tro tiang ko mai hian ka ke te chu che the ka ku te chu che the ma se ka ku chung ri la hian chak lo lai kha lo the ni chu kan the the me heta ka thin tian si se lang ko kai ngi la hian ka lo si se lo viau thei ka chu po lo si se lo viau thei chu ka zu shiat thelo ni chu mi a chak lo na lai chu an zu zong chok don kan analyze zon ti na ni chu hemi eplimo mang hian chuanin soyang khanin kan kal zung nga ka sei re don lo ti kha te chuanin ama sabera poimo chu genetic profile ani a bul thu da kha apoimo ni chu nangma gene information in your genes or dna nangma dna te nangma genes abul thu da kha kan thia chian po dangai ni chu abul thu da kha si selem abul thu da kha ka soirang bi soirang lo tu rangai tro abul thu da kha si sil lo meo jon soyang khan a hil thelo tian kan soi nge on sam deu kan sia thein tu chuan in kan sa a foundation a that lo chuan in kha a nge thelo ni kan the thiam ke po chemical reaction chemical hlom khom kan nia bol hlom khom kan nia mi kha a hi sil lo chuan a that lo chuan
kan get thelo kan sel that do lo ni kan tiam in kha te kinila fuber in po a foundation a bul thuda that lo chuan lira lo hinganga bible lina soyang khan nge khipuite lo ange rote sur wak wanga khite lo ke wak wanga asop cheme yang tiang do khan mai chung tiang che chuan mishing po sel thatak ni tu chuan kan bul thuda kha poimo ti na ni chu kan DNA te kha sel ta poimo ti na ni chu chumi chung chang zu hriat fiat te ni do na hemi eplimo hi chuan metabolic profile kan ti chuan ke mani a chakna le chaklo na lai zong ha kan hriat theina turani to know about your metabolism ke mani taksa na thodan ke mani taksa nge khoilange chaklo lai khoilange chaklai ti zu hriat theina kha hemi eplimo hi ani don ti na ni chu next akalang ti chuanin soyang khan hei mishing pathian hian hei tin soi zau zok taila pathian reng hian he ko vela thila da reng che theive kina se mani chu ka tiang chemical storm kom bul thut thalu tu khan se ma se a che vek thei ni chu a che vek thei chu tro mishing thi thevek kan ni ta chumi tang po chona cheng em ta chumi ni wang chon eta nge dam rei zok te po kan tu vekin garinga tro he ko ve nuam tak mai akhak le lo mani chu chumi dam rei thei tur chong ke mani po kan lo en kol lu te ngai kan en kol ve ngai ni chu a che lai te kan chu siam tha ngai ni chu in kan ne ya kum thum te aral nuwa tian enge marina lo tip alo moi lo ang chi khan kan taksa kha tiang bol lo te po kha alo chet ve the ni chu reaction ngamoni pol solawangin tiang che khan kan repair that ang che khan ke mani ko chunga kan DNA kan ti khan zur repair tha ve ni chu he screen ka mong hian kan the ti entinanin inisa brick is tatro chon brick sa han simeni tata chon simeni ta is ita kha rong in noi chun zom le a chon khami rong le simen kha ne khan alak thei tho ani chu so yang kha thil che thei lo he ko vela om lo kan ti to kha chu tiang chen kan DNA kan ke mani foundation abul thura ko kha a che thei ve mio wangin zuti thada kha kan mo phurna ti taila ka sei so lo ke mani lo ti ve turani ma se chu kan thengot thei do lo wa kan che thei na tu chu enge kan repair ve na tu chu kan enkol ve thei na tu chu hemi eplimo mang hian ani engthil nge isiam tha tura I ma mo khai sa thei do ani sa thiam eng chu tha nge ma mo eng exercise nge la ki ma mo lo zuan wak ringot te kha ni lo mai thei mishing chu he kan exercise la ma mo te ai nang lo ni zuan ringot te chen chu nan huwa a chen chu zuan wak ngai te po kha ka ve le nia tiang khan ai nang lo kho thei ni chu a repair dan tu ra kha chu eplimo mang hian kan tha fia thei don ti na ni chu ti chuan eplimo alar to bai kha kan tha ka tro aman sa te po kha lo en tawila kan la shel ni chuan du le kan upline te kha lo zo tai la kan leader te ho kha chuan I hemi eplimo hi tu na hen le thein o me ka company ya chuan so yang khanin he hi keima ni englo chen ni lawa ke mani company product chen lo virut company product ani ma se limovers le hemi virut le me nga sa te kan tho ho bio wangin hemi eplimo hi aron kaltela product pakhatangin mar chu ama in hei virut company mi tho kan se zalonga in nang mani siat nan sim make genomic angin kan nei chin ni chu virut company mi kan company hian an la chong ve a chu make genomic test kit tiangin kan nei chin ni chu kan zuar ve chin ni chu mo na se kha om to lowa khami kha anron kha ka make genomic version 2 eplimo tin aron khak tin ani chu eplimo eplimo tin lo khak ni chu chuan entinge kha kan khak te ngan chu le lo nga hei kan hunga tro hei saliva DNA collection kits tin ya hei kan vale hanin teru te do na kala le che big lo kala che big lo confident ka soingam lowa amaro chu hei ai jiang hi chuanin ni don ti na ni kits pakhat ni don ti na ni hei milo en tawla pen hi hemi pen ang do ti vela ki ni ka ringa hemi a hian chil nang vel kha kan zu thuna nga hei chil kha hei chilan sei saliva chu chil ti na ni mai ta khami chil kha kan zu thona nga chuan chu mi til chu enga tang nge lo ma nga ti chuan khol thil chang kang tak kan ti hei next gen sequencing kan ro sei tam lo nga NGS micro okay iPhone hei eta tur kha enge engineer te phone amtro khang han se jok turangai tala RT-PCR te po kan thela deu lenga khang ho mang khol chang tak mang kan chil na kha lo test do na ni chu nang ma DNA khan inge thalo khoila hinge ti that ngai eng thil nge e tami momo eng thil nge in sumi momo eng exercise nge laki momo ti zong kha heng khol hian in aron analyze aron thui chuak don ti na chu nang ma sa thil thalo o ma kha chuan anexa kalang no khol chang kang ber ani don te haron sei do ti chuan in pre counseling input an pe don che a I om je chu nang ma counseling an pe don che ti na chu I result la zir khan
ti khol te khan enge nang ma taksa thalo lai omte enge nang ma enge dai ti lak da tu te exercise lak da tu mo nang ma intisel sisel thai dan tu zong kha counseling an pe don che ni chu on nang ma situation nang ma di mun tiang takin an sia chenga chuan I thung ko history mo eta I kha te eta khate nang ma kha tu te on ti zong nang ma kha tu te chung tang kha an chui vek bona agi chui tang kai na kan ti chuanin soyang kha mishing chu in kha chong kan ni mi awang kan in kha chona hianin o kan chelo nucleotide chi atel ve kan ni chu nucleotide DNA chunga nucleotide chom kan ti to kha nucleotide sang sing hi tanga sing hi sanga vel atel wangin kan in kha chona thila hian atel wangin engwange kanu ka samakir katito kha kanu lu kira chuwan kalu kir kan thati me kanu han ingeta kan saramo om dat na te von te khalo nei ta se ke ma chun on sam takin kalo ve ve the don dina ne chu chumini ma chun kan kha tu bul te ha kan chuyanga ne chu family history te o khang te kha min chui pui don dina ne chu chuan way of living kan nun dan thung te type of food preference kan cholak lu dan te physical mobility ke mani taksa kan tir dan te exercise kan lak dan te poniang chumo khang ka min counseling don ne chu anei dan tu te o ke mani kalau encol dan puran di berang chu ti chuan next akal taila chuan hei kan lo download ten selwa tri san ni lawa Eplimo apps ka ke pon ka download china ma se ka sign in theilawa Eplimo a in sign in tura le heng tiang ho che sa hi va be ko ve the tu chuan che sa hi ka om se ta chuan in AI ni ta artificial intelligence ania khol me ania call khan in lo reply don tina ne chu o hi khoi mi nge kan ti chuan Eplimo apps oma chu Google Play Store khan om to ain du chuan in lo download thengo chuan Apple Store po om tho ka ringa lo download ve chinula epon download china hei ge man training ka pek don che wang zir che ka du ni chu ma se ka va download kala sign in thelo ni chu website ta min shoi lu ta Eplimo hi le phot tangai o Eplimo hi kan le phot lo chuan hemi hi kan sign in the do lo ka hriat chu lo chuan no sign the me the boka ma se ka ven kai ka tum ka chuan ka sign in the lo Eplimo kan le khanin emania sign in code tu vel min pe don aniang chu ka timaya ka hebik che lawa chuanin hemi Eplimo ka lo download chin ta ula chuan hemi enge app chi tang kana kan on soi zoyanga tuan sen khan kha tiang kan tes kha intinge doctor te khan kal don lo we hemi apps chunga tang hian chi sa kha in min pe don ju ke mani kan in maintain dan tu te ke mani kan lo in encol dan tu te nge ka kak cham o hei ti lai kan mong hian trade name vitamin B12 deficiency vitamin B12 kai ka cham mai the vitamin C kan thela re mi matro vitamin D tam takau mani vitamin E te po ma E1 E7 te po ma tiang khan tam takau ma wangin vitamin po eng per nge ka cham vitamin C kan so le ngo zela shikang ten om na ten kha khan ni lo wani chu wang choni dik taka na zu tho theina turin kan vitamin lak te khanin o hemi Eplimo hi apoi mo takzet ti hakaron sei dua tituanin o hei ka sei za longa ti kan huang hian avai va karon sei long hei kan mo cardiovascular reports te lung lampang nge reports te o ke mania chotha le tu te ke mani body management mo body weight le metabolism report zong karon chok dona ke mania thil atam theng ber ni chuang result come in pe dona ni chu in encol dan tu zong te an shil hal vek don che nang ma shi selo lai om zong I chu pa shi selem I lunga shi selem I thina shi selem I mita shi selem o I khuwa ka shi selem or lu sel shi selo te pokha aron nge interpret mai theini aron te chuak mai theini ri selo kan ma chuan lo ti shi sel sam mila chuan nen chu mi ti lam pa chuan ke mani che thung zong te po hi akhak dang lam theini hei nge tam tak tu kan in dem ngot thelo that chi kan ti te an that chi bang lu an tak sa chak om tok lo wang thinin an chi mai thina ni kan the tim chu chu eng wang nge kan ti chuan an e na zir lo wang po thei kan ti deng tu chu ei bi athat chi va cha cha lo ma do tu don cha book ba ich ko var an ti kha an e in nge thatak ta kha lo nei thelo ne thei sa ko te po cher lo tir ngo chu to ei in thatak kha ei lo ne me thei ni kha kan thiat kha pe mo ni chu kha ho zong te kha enge kan e anga enge kan ni nang ti zong te nge kan taksa shi sel lai khoi la nge shi sel lo khoi la nge kan sar me thei khoi la hinge chak lai bi kom khang zong kha aron analyze sok do na ni chu hemi Eplimo hian chu in call dan tu zong kha le ati dan tu zong o khang zong kha aron pe chok chang ni chu result in chu khoi mangin mo doctor ta kan ron phone kuk don lo chia ka sia chu lo chu khami Eplimo mang kan feedback don ti na ni chu chuan hei na china ka soi thowang khanin exercise lak dan tu te diet maintain dan tu te o chuan dam do ile lo turang chi te dam do te kan ko sik te kan lo ringot zelang at ti chi mi lo nia
ai ang lawa impact ringot lo tur ani inta doctor te consultant te kan ron te lo chun ingot lo tur daksian kan taksa hung tam tak ani chin kan taksa ti chak tu ani a kan taksa ti chak dan chung kan mang thei te me chu ti rol rolling chemicals ani wangin and te kan zirchin ka chemicals su there is always opposite equal reaction ani ka reaction da pit chin ani chu he ke po drugs kala na sata drugs anti gane ige inchiu lampang te ruithetil khan ani kherlo ni drugs kan ti chuan inge dam doi lampang kha in rilu alom zok ta se e ke pokashi se lo thine me ma chuan in malaria ka thina ni chu malaria pv le pf ka vai kop de reng thina chuan queen ni ka ena sa chu ma se queen in chu enge tange tha malaria tan chu na thate me mai ma sengin kalta a thalo ve thong ani chu kan thathe me chu te dam doi na chong ten e kha khui lai ma ber tang han thalo lai kha don nei chu nang ma dia dam lo dam tu chu ni ani te ani thei ma se kong le lampang a chon ati che tu khani ve the ni chu mi ni ma chon inge dam do kan e tur te kan min thil do nei chu inge e tur e kan dak sta e tu tha inge e tu tha lawang chi te in dam lo inge e chi ti song song te kha aron don che ti na ni chu chuan anexa kal ta la hay chu anh ang đậu rèn toa genetic test report kan ti chuan ke ma ni ya kan taksa thalo zong a result kan chuan kami a result as kan counseling min pe nga ti lo tu te kon dai la dan tu te extra lak dan tu zong te kha min pe e don ti na ni mai ta hemistai tai chuan anexa kal tai la hi october ni to chuan in lo ato khen tel tham tham tai la zo eplimo hi na tumber chu ke ma ni taksa thil thalo zong a abul thuta thalo zong a siam thatha atum berani chu genetic report a pedona metabolic analysis ani dona je chu kan sa enge kan taksa chak lo lai zong ate kha ti chak tu tur aron analyze zone chu aron zir chiang don aron chui chiang don tina ni chu chuan chu thalak dan tu smart nutrients te practitioner platform ke manina enge thil kan lo ti tul ve exercise kan lo lak tul ve ang chi te thang zong ha hemi eplimo chunga hian a vek dona so khat eplimo in le photanga ka ti kha hemi eplimo apps mang the tu chuan nang ma shi sel na zong kha chang kha eplimo chu hen da chatan ni dona ton ishi sel na kha monitoring an reng don bokani health monitoring an ti chuan nang ma shi sel na kha enge an enkol pui chun som reng don te tina ni mai monitoring an ti chuan ti zong kha sayang ai mi zo tong hi kat mizo kan ni thong na ching mizo tonga thil ha le don tak tak hi chona har sa be thina imission thim na pok ron dila ka ti zong kha eplimo chungchang bi ka eplimo chungchang bi ka karon soi the chu nia chuan in chef ya tura po ngai ta la kalo soi rang de le ka ni chuan in nge kha an ri ko thong ka